Yes, nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu dukurikira hano kwibendera TV. Ikaze kuri mwese uyu munsi turi kwa mbere tariki 5 Mutarama muri uyu mwaka wa 2026. Ameze mute aho muherereye hirya no hino, reka nizere ko mukomeje kugubwa neza, reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Birumvikana amwese rero hirya no hino aho ngaho muri, mbifurije ikaze risesuye. Twinjiye mu makuru n'amakuru agiye kwitsa no kwibanda burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amakuru muraza kubanamo natwe, birumvikana ibitekerezo byanyu muraza kugenda mu bidusangiza, muraza kugenda mwifashisha umuyoboro wacu wa WhatsApp n'akamenyetso ko guteranya 250 79 ushobora no kuduha ibitekerezo hano ku muyoboro wacu mugari wa Ibendera TV hano kuri YouTube, hanyuma tugasangira ibitekerezo gutyo. Rero reka nkubwire ko nge nitwa Mukada hano ku Ibendera TV. Muri aya makuru turaza kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zitari nyinshi cyane, zigera nko muri 5. Turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo, mbwire ko muri Fizi haramukiye imirwano ikomeye cyane, abaturage bakaba batangiye guhunga ingo zabo bijyanye n'urugamba rwongeye kuramukira ahangaha. Ni hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi byose ndaza kubikuvira imuzi n'umuzingo. Sinzi niba urimo kunkurikira neza, sinzi niba amajwi uri kuyumva neza, sinzi niba amashusho uri kuyabona neza. Ubwo uraza kunkundira unyandikire ubimbwire kugira ngo umutekinisiye wacu abikemure hariya ku buhanga bw'ibyuma. Hanyuma ndakubwira ko urugamba rwongeye kwambikana hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ni muri Kibati. Turaza kunyarukirayo naho turebera hamwe bijyanye n'iyi mirwano yaramukiye ahangaha. Turaza kandi kunyarukira ahangaha muri Fizi, nanone ni muri Kivu y'Amajyepfo. Nkubwire ko ingabo z'u Burundi zongeye kudeployingwa ku bwinshi mu bibogobogo. Ni ingabo rero zanamaze no kwashinga ibindi birindiro byazo bishya. Turaza kubirebera hamwe no nkundira tukabana muri aya makuru. Ndakubwira kandi ko Alliance Fleuve Congo 23 yamaze gusaba ikintu gikomeye abo muri MONUSCO. Ni ikintu bwoko ki? Ese ni kubera ihe mpamvu abarwanyi b'intare za Sarambwe bakoze ibingibi? Turaza kubirebera hamwe ku buryo burambuye. Nabyo ndaza kukubwira yuko kugeza ubu tuvugana Perezida Ndayishimiye w'u Burundi ntavuga rumwe na ministre we wavuze ko Qatar yishe amasezerano y'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuriro rero ukaba wamaze kwaka hagati y'uyu ministre na Perezida w'u Burundi. Ibi byose ndabikugeze ko akantu kandi hano ku Ibendera TV. Like yawe ndayikeneye, nubikunda unkorere like, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV unkorere subscribe. Mu gihe ukora subscribe uze kwibuka gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe de la notification, ugakozeho biguhesha uburenganzira bwo kwa makuru butakageze hano ku Ibendera TV arakwizanira akakugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Uraza kandi kunkundira nanone unkorere share, no kuvuga uze gusangiza aya makuru inshuti n'abavandimwe bawe. Nta kundi bikorwa no kujya hasi aho ngaho ukakanda handitse share, bakaguha link ukayikurikirana, ubundi ukayihereza inshuti n'abavandimwe bawe, ubundi tugasangira aya makuru ku buryo bukomeye hirya no hino aho muherereye mwese. Reka rero nkubwire yuko unkundiye ibintu tugiye kubigenza gutya, ubundi mu kanya gato cyane agaruka twanzikana aya makuru. N'amakuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nge nitwa Mukada, aha ni ku Ibendera TV.
Yes, reka nongere ngo ikaze wowe udukurikiye uherereye mu bice bitandukanye hirya no hino, nizere ko komeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Reka abantu muherereye mu karere ka Kayonza ni mu burasirazuba bw'u Rwanda, Mbake Yambu, mwaramutse mute, mumeze mute? Uyu wa mbere bamereye gute? Abantu baherereye mu karere ka Kirehe, abantu baherereye mu karere ka Gatsibo, abantu baherereye Rwamagana, abantu bari Nyagatare, tubahaye ikaze mwese. Abantu muherereye mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali mu Rwanda, akarere ka Gasabo, akarere ka Kicukiro, akarere ka Nyarugenge, mwese mumeze mute? Abari mu karere ka Rubavu, abari muri Gicumbi, abari muri Musanze, abari muri Gakenke, abari muri Rulindo namwe Yambu, abantu muherereye mu karere ka Rusizi, abari muri Karongi, abari muri Rutsiro, abantu bari muri iza iyo hepfo Huye, abantu bari za Gisagara, namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. N'amakuru twanzitiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari nako dusuhuza abantu baherereye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu muherereye hano mujyi wa Goma, mumeze mute? Abantu bari Kisangani, abari za Masisi, abari Rucuru, abari Uvira, abari yo hepfo muri Fizi, mumeze mute? Tubahaye Yambu. Abantu bari mu gihugu cy'u Bugande, abari mu Burundi, abari Kenya, abari Tanzania, abari Zambia, Sudan na Malawi, namwe tubahaye ikaze. Abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Yambu sana. Abari muri Canada, abari mu Buholandi, abari mu Bubiligi, abari muri Australia, abari muri Norvège, namwe tubahaye ikaze. Aya makuru rero mu kuyanzika cyangwa se mu kwinjiramo ku buryo burambuye, ni mu nyemerere twerekeze muri Fizi. Ndakubwira yuko kugeza ubu tuvugana abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kugabwa ko ibitero simusiga aha muri Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Urugamba rwongeye kwambikana, abaturage bo mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bamaze guhunga ingo zabo. Ni ku mugoroba watambutse wo ku Cyumweru, nyuma yuko n'ubundi ahangaha hadutse imirwano ikomeye kandi iremereye. ni imirwano yongeye guhangarisha imitwe ya Wazalendo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. ni imirwano rero yadutse mu gace ka Namisha, ni muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. iyi mirwano rero yongeye kwaduka bikomeye cyane, aho n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kugabwaho ibitero n'abarwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo. ni Wazalendo ziyobowe n'uwitwa William Yakutumba. aba rero akaba ngo ari abo mu bwoko bw'Ababembe. aba rero bakaba ngo nyuma yo kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe, ngo bari bongeye guhangana n'abarwanyi bo mu wundi mutwe wa Wazalendo uyoborwa n'uwitwa Bironze Bishambuke. iyi mirwano ikaba yarabaye ku munsi w'ejo ku mugoroba, nyuma y'uko rero aba bombi bateranye bagatikurana mu gitondo cyo kuri uyu munsi. n'ubundi baje kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe. amakuru aturuka ahangaha avuga yuko n'ubundi abangabo ngo baramutse bambariye urugamba, batangira kohereza rero ibiturika ku barwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi muri bice bya Fizi, n'ubundi umanuka werekeza aho za Makobora. abaturage baherereye muri ibi bice baravuga ko batangiye guhunga biturutse ku mbunda ziremereye n'izoroheje zatangiye kumisha urusasu muri ibi bice. ibintu byatumye rero ibikorwa bitandukanye bihagarara, no kuvuga ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, ibikorwa bijyanye no guhinga n'ibindi byose byahagaze muri ibi bice bijyanye n'uko n'ubundi haramutse imirwano. kugeza ubu ngubu
umubare w'abahitanwe n'iyi mirwano nturamenyekana neza, ariko kandi amakuru atandukanye avuga ko hapfuye abantu batari bakeya, bijyanye n'uko n'ubundi ari imirwano yari ikomeye cyane. Reka nkubwire kandi ko urugamba rwongeye kwambikana kuri uyu munsi ni muri Kibati, hari muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu aravuga ko imirwano ikaze yongeye kubura mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 5 Mutarama muri uyu mwaka, aho abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kugabwaho ibitero n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Ni muri Kibati muri grupoma ya Ruberike iherereye muri teritwari ya Warikare. Aya makuru yerekana ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC zagabye igitero mu rukerera ku birindiro by'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bagamije n'ubundi ngo kwigarurira utu duce. Ahitwa Ikashebere abatangabuhamya baturuka ahangaha bavuga ko urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje rwatumye abaturage bagira ubwoba bukomeye cyane, ndetse ngo bamwe bakaba bavuye mu byabo bagatangira guhunga. Amakuru akomeza avuga ko kubera iyi mirwano urujya n'uruza hagati ya Kashebere na Mungazi rwahagaze kubera y'amasasu y'urufaya n'ubundi yongeye kumvikana ahangaha. Reka kandi dukubita tubangura twerekeze muri Fizi. Ingabo z'u Burundi zongeye kudeployingwa ku bwinshi mu bibogobogo, kugeza ubu zikaba zamaze no kuhashinga ibirindiro byazo bishya mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu karere ka Fizi. Ingabo z'u Burundi zagaragaye mu mubare munini zideployingwa cyangwa se ziyinstara muri ibice byo mu bibogobogo. Izi ngabo biravuga ko ngo zigamije gushinga ibirindiro bikomeye bigamije guhangana n'ibikorwa by'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 ndetse na Twirwaneho. Amakuru dukesha abaturiye muri aka gace yemeza ko koko izi ngabo zahageze ku mugoroba batambutse, aho ngo zahitiye mu nkambi y'ingabo z'u Burundi zihasanzwe. Aha rero bahitiye ni mu nkambi iherereye ahitwa Mwirango ya Ugeufi, riherereye hagati ya Bivumu na Amagaja ndetse n'ahitwa ku Gishenyi hagati ya Kavumu na Kabara. Bivugwa ko abasirikare bashya b'u Burundi rero bageze ahangaha muri gahunda y'imirwano ngo abagomba kurwanamo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo na 23, bakaba ngo bateganya gushyira kandi ibirindiro bishya muri ibi bice hitwa muri Kabembwe na Mugono, ngo tayari bagomba kuhashyira ibirindiro byihuse kandi bikomeye. Aha akaba ari ku mwinjiriro w'ishyamba rya Ndobo ritangirira mu Ijabo rikagera mu Bibogobogo. Abasirikare rero b'u Burundi bongeye kuza ku bwinshi ahangaha, bakaba bamaze gutungura. Bikaba rero ibi bikomeza gushyira aka gace ka Fizi mu ubwoba bwinshi ndetse na Baraka. Bibogobogo yagezwemo n'abasirikare b'u Burundi na gace gaherereye hafi y'umujyi wa Baraka. Kakaba kandi gaherereye ku ntera ndende uvuye muri santere ya Minembwe agenzurwa n'umutwe wa Twirwaneho. Ibi bikorwa bigaragaza uburyo ingabo z'u Burundi zishyizeho ingufu mu gucunga umutekano w'umujyi wa Baraka, ndetse ngo zikaba tegura guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri ibi bice n'ubundi bikomeje kuberamo imirwano ikomeye cyane. Reka dukomeze n'aya makuru, ariko abadukurikiye sinzi niba murimo kunyumva neza, ndabona noneho mutinyagambura, ndabona mudakoma. Reka nkubwire ko Alliance Fleuve Congo 23 yasabye abarwanyi ba MONUSCO ikintu gikomeye. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo
2023 ukaba wasabye abari mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazwi nka MONUSCO kureka ubujyagiya bwabo nyuma ngo iyo kwigira nyoni nyinshi ku gitero cya drone ingabo za leta ya Kongo Kinshasa ziherutse kugaba mujyi wa Masisi ni muri teritwari ya Kivu ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize nibwo FARDC yagabye icyo gitero ikoresheje indege zo mu bwoko bwa drone hicwa abantu batari bakeya abandi benshi barakomereka. MONUSCO ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X yavuze ko yamaganye igitero icyo ari cyo cyose gikoreshejwe za drone kibasira kikanagira ingaruka ku buzima bw'abasivile no ku bikorwa remezo by'abaturage. MONUSCO kandi yasabye ko hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo uri inyuma y'iki gitero abihanirwe. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo 23 yitwa Lawrence Kanyuka agaruka kuri ibi byatangajwe na MONUSCO rero yahise abasaba directly guhagarika bugiyajya kuko ngo izi neza ko biriya bitero byagabwe na FARDC basanzwe bakorana. Lawrence Kanyuka agira ati MONUSCO igomba guhagarika bugiyajya bwayo. Bizwi na bose ko igice kinini cy'ibitero bigabwa na drone z'ingabo zihuriro y'ubutegetsi bwa leta ya Kongo bishoboka bitewe n'ubutasi bwa MONUSCO. Alliance Fleuve Congo 23 ikaba yavuze ko guceceka kwa buriya butumwa no kutagira icyo ubwo aravuga baba mu butumwa bwa MONUSCO akavuga yuko ngo no kutagira icyo bakora ku byaha bikorwa n'ingabo za leta ya Kongo bituma ubutumwa bwabo buba ubufatanyacyaha bwa politike. Uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 wanemeje ko MONUSCO igomba kugaragaza ku mugaragaro ubutegetsi bwa Kinshasa bufite inshingano z'iyicwa ry'abasivile Masisi centre n'ahandi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi yamaganira kure nta gushidikanya ukurenga ku gahenge gukomeje gukorwa n'ingabo z'ubu butegetsi. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bakaba bavuga yuko ibingibi ari ubujyagiye bugeretse ku bundi bakabwamagana rero nabo bivuye inyuma. Reka twerekeze mu Burundi nkubwire ko President Ndayishimiye Evariste atari kuvuga rumwe na ministre we wavuze ko Qatar yishe amasezerano y'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko igihugu cye giha agaciro kandi kigashimira uruhare rukomeye leta ya Qatar imaze kugira mu buhuza bwo gushakira amahoro kibazo kimaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi yabigarutseho mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X mu gisa no gusobanura no gukosora imvugo yari iherutse gutangazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi ikaba yarafashwe nabi. Ibi byatangajwe na President Ndayishimiye byakurikiye ubutumwa Minisitiri Edouard Bizimana yari yanditse ku wa gatandatu nijoro kuri X yavugaga ko ari ingenzi gushimangira uruhare rubi rwa Qatar mu gukoresha ijambo n'amafaranga yabo bigatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitagira icyo zikora ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri ubwo butumwa Minisitiri Bizimana yanashinje u Rwanda gukomeza gufata uduce twa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze cyangwa se binyuranije n'amasezerano ya Washington mu gihe Amerika ngo itagira icyo ibikoraho
ngo bikaba rero bikomeje kuzamba nyuma y'ubwo butumwa bukomeje guteza impaka n'impagarara n'ibitekerezo bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Minisitiri Bizimana yahisemo kubusiba. Icyakora kuri iki cyumweru nimugoroba Perezida Ndayishimiye yagaragaje ko hari hakenewe gusobanura no gushyira mu murongo ibyari byatangajwe n'ubwo atigeze atunga urutoki minisitiri we mu izina. Hari bamwe bavuga yuko Perezida Neva yaba ari we wategetse minisitiri we gusiba ubutumwa yari yanditse ku rukuta rwa X. Gusa ibi byose nta n'ikintu kimwe kigeze kijya hanze ngo gitangaze ubwino kuri ibi ngibi. Kugeza ubu ngubu leta ya Qatar ntiragira icyo itangaza nayo ku mugaragaro ko byavuzwe na Minisitiri Bizimana w'u Burundi. Burundi bufitanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare atuma ingabo zabwo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro harimo n'abarwanyi ba M23 abukomeza kuba ibi bihugu bimwe byo mu burengerazuba umuryango w'abibumbye ONU ndetse n'abategetsi bo muri Kinshasa na Gitega akaba bakomeje gushinja u Rwanda gufasha uyu mutwe warwanya ibintare za Sarambwe mu gihe Kigali ibihakana yivuye inyuma ivuga ko yafashe gusa ingamba zo kwirinda no kurinda umutekano warwo. Qatar imaze igihe igaragaza umuhate wayo mu gushakira hamwe ko abo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 abakwiyunga cyase bakagira amahoro. Kuri ubu hari ibimenyetso by'uko ibiganiro byaberaga i Doha muri Qatar byahagaze ndetse hakaba n'amakuru ataremezwa ku mugaragaro bavuga ko leta ya Kinshasa yaba yarivanye muri ibi biganiro. Ibintu bikomeje gusiga ejo hazaza h'amahoro yo muri burasirazuba bwa Kongo mu mwijima. Ibyatangajwe na Perezida Ndayishimiye Evariste w'u Burundi bikaba byafashwe nk'ikimenyetso cyo gusubiza ibintu mu murongo wa diplomasi no gushimangira ko Burundi bukomeje kubona Qatar nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi mu gushakira amahoro akarere kose k'ibiyaga bigari. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiye, reka rero ndebe niba hari ibitekerezo mwaduhaye. Reka ndebe niba hari ibitekerezo mwaduhaye tubinyuzemo amaso hanyuma ubundi ngaruke tugana ku musozo w'aya makuru. Birumvikana sinzi niba hari ibitekerezo byanyu mwaduhaye, ariko niba bihari turaza kubinyuzamo amaso yaba ku muyoboro wacu wa WhatsApp nk'ibisanzwe. Ku murongo wacu wa WhatsApp hari abarimo kutubwira bati turabakurikiye, hari urimo kutubwira ngo connection ntabwo zimeze neza, reka turebe. Hari yutubwira ati urakoze cyane. Okay, hari uyu nguyu we aravuga iki, aravuga ati urakoze cyane makuru ukomeje kutugezaho. Okay, yes, reka ndebe n'uyu nguyu afite nimero iherwa na mirongo nimero iherwa na 93. Uravuga uti turabashimiye ku makuru mutugezaho. Hari uyu nguyu ufite nimero iherwa na 22 aratubwira ati ku makuru mutugezaho turakomeje kubashimira. Mwese ndabona ariko hari abarimo kumbwira yuko bishobora kuba bitameze neza, connection zitameze neza, ubwo ku buhanga bw'ibyuma babirebe neza. Uyu nguyu aratubwira ngo iki, ngo kujya ku rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV bimeze gute, no kutwandikira kuri iyo nimero twaguhaye kuri WhatsApp, ubundi ibintu tukabigufashamo neza cyane.
ndabona rero hano ku murongo wacu mugari wa Ibendera TV kuri YouTube abitekerezo mwigeze muduha, ariko kandi dukomeze kwizera yuko meze neza. Reka rero tugane ku musozo w'aya makuru. Mbashimire cyane, ngiye nitwa Mukada hano ku Ibendera TV. Gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza n'undi na nyuma yo kuva muri studio. Ibitekerezo byanyu mukomeze mubiduha, ubundi turagenda tubiha agaciro. Mwese rero mukomeze kugira wa mbere nziza, bari mu kazi mugira akazi keza, bari mu zindi gahunda mugira gahunda nziza, kandi Imana ikomeze kubana namwe.